Amashomero mushanju gatsiniya agishanga cha Ankole nuko getabire mu mpakezi okutwana namwe amashomero yanagaraje ikire cyanga cha Ankole omuzihangizira abo mu West Nile. Wera Nyanzi Girls niyo twire ekirunga cy'umwaka ogu n'ububonero rwendi 19 kizobeka kwatogwa kabiri n'ububonero runani 17 kashaka ekakwatogwa kashatu n'ububonero runani 12 kandi Kibingo Girls ebire yakana n'ububonero rushanje 95. Competition zo go mwaka zaba basically ahari protection of environment kugira ngo abana bakure bakucumanya that it should be part of them abuko wanonde kintu kigumize mu kumara emyaka mingi no kitandikiro mu bana bato mutekwa kora umuramwa gumwe ubwo kurangu ekitwegesa ombana bato kandi ekikorekerwa ombukorwa no mizano nkeje twayongera kuburira ngiri iyo kugarura ibyo buhangwa kandi no kubirinda abo kugira ngo nyincakare ihangari turugumeho abo bana bitu banyeze. Bakaze mwaka ogu ziri hamtoguru kurinda ebyo buhangwa okutungura kayiciramo hamwe n'enkwatanisa nungi y'amahanga ga East Africa. Ntuza kwihamwa amashomerana garayebe mbere gajwekere ecyanga cyankore cyona umuryaruwa kurgebero 18 byo kwezi kwa 8 kikebero 23 baba sectora namwe nabo barasinge pakezo bakazarurengo rwa amahanga ga East Africa ago mukagugumwe nko kumwareba theme enkuru environmental conservation and new curriculum. Ekigendererwa cyo kureta simweji no kwena ngo abantu barebe birunje birumo kandi wakuba yatureba yarebye akorwe rizoba okutungura entaranto mbeji nayo n'enshonga nkuru n'enshonga abwenchaganda gatezetabiremo kandi gashabiro kwejumbiro programs kezi abana binji abantu binjo mu nsomu okugamba omishaga abantu bekizo konka kwakwija nangwa no byakwata kubasagambaje yahurira abagenzi bo kubagamba yareba abandi kuba kuga especially oba no rujungu oba no runyankore na wakopa so nkabe ni shangu ministry yongire kusensitizinga amashomera gutwine kugira ngo umwana amanye ngo MDD ninga music dance and drama n'ikintu kikuru abantu kabatunjire mirumo kurgo music dance and drama abantu kanibaza amajenya abantu bakentertaininga batayi babo. Amashomera getabiro mu mpakezi hanmbwera Nyanji Kizoba Kashaka Ruhinda SSC Kibingo Girls Isingiro SSC hamwe na Sacred Heart Mushanga. Sure, nothing excites me like addressing a congregation where you are. Gashakwa El Akiza.